Akiaria thutha wa gucemania na atongoria kuma kaunti ya Meru aria ni hamwe na gavana Kiraito Murungi, Achoki ni ahithuritie ati borithi cia muhohio ni igucokio kaunti-ini ya Meru kwa ihinda ria thiku 14 ciukite niguo kuhura njeki maabitha a ugitiri aria mari gicigoini giki kwa ihinda riri. Mucemanio uyu uthaganitio kurumirira tharikira iria ikoretwo ikihanika ica ikuhi kuria gukinyaniria na riu andu 12 moragitwo ni andu aria marekuirwo gukorwo mari aici a mahiu na gutiga andu angi na nguraro njuru. Wale watu ambao walikuwa na bunduki upande wetu ambao walikuwa wamepewa na serikali, hiyo bunduki ilikuwa imechukuliwa, lakini upande wa Isiolo walichukua bunduki chache, lakini ingine ikabaki huko. Kwa hivyo tuliwaomba hata sisi turudishiwe KPR upande wetu ili tufanye na serikali kuu kuzuia hiyo wizi wa ng'ombe. Tharikira ya ica ikuhi yahanikire muthenya wa Kiumia utuku kuria maabitheri a ugitiri matharikirwo riria macokagia mahiu maria maiyitwo. We have done what it takes as legislators. So the bit that is remaining is to see the security operatives to do what they are supposed to do so that our people can be safe. Ihinda-ini riu Achoki ni oririe arithia a mahiu kuma mwena wa Meru matige kuraga ngamira na mahiu mangi riria maingira migunda-ini yao na ithenya-ini riu magacitwara ceceni-ini ya borithi niguo ene makahota guthitangwo. Na zile police stations ambazo zinahitaji kuongezwa askari, tutaongeza askari. Vile pia tumeangalia zile stations ambazo hazina magari, tutatafuta magari. And the chiefs have been ordered to make sure that that one is adhered to. Oho nieranire kurutithania wira na atongoria othe niguo gutigirira uthuria ukoretwo ho gatagati ka arimi na arithia a mahiu kaunti-ini ici cieri ni wakinya muthia. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.